السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من دوستا منافقاني من دوستا اي مزني موضوع چون هيا اگر ما شيء بلوٹے ابر بکنے یک مجلس مار بس نہ بیتے شر من سر واجب چی من چی بکنا من زانتا منافقان صفات چی نا منافق کیا گوشک بھی منافقان صفات شر نما مسیتا د نشتگی من زانت منافق کیا منافقانی چیرول خطرناک میسرا این صفات چی وهني تيب بيجا دقي مردم بيبلكيش كان أنت بحرين دوكا دنا جنين مردين شر ما شيء بكنا ما نيش كنا نروان لوجا وابسا إننا تيسرا يك وزري واجبي هستي درستي مسلمانني تو وحدي كي مسلماني تيسرا يك واجبي هستي أولي واجب همشي مني دوستا منافقان يا برا مغير منافقان يا برا مغير منافقان يا برا مغير اگر تو ذات کے پلانی واقعی ہنچو صفات منزانہ شیتوں کا منافقیہ صفات ہستم بسنبال وتر بچارین ایا برا مگر بلکہ ترا کدی کدی نصیحت کا شرری چیز گوشی بلے آ نصیحت وجہ ادگی چیز لوٹے میں دوستو ایک قصہ کارن تھے حقیقت قصہ نہیں بلکہ شیتوں کا ایک عبرت ہے گوشتے ایک مرد وقت کا ایک دیوال یہ ساہگا یہ دیوال چو کپ گیا یہ مرد امدا وقت ساہگا ات دقيقة كماشي مردي بادي كو قشتي بادا شيا قشتي بادا ديوال كبيجي انت سرا كبي ايه مرد واحد كي بادا تخنشو يا كربي ديوال كابت ايه مرد شو شي شو غرغي قشتي تو منا بچارين تا چموتا تو كاي بله قشتي ما شيطانه قشتي كاي ما شيطان ابليسا قشتي شرطو چي منا بچارين تا قشتي من ترى نبا چارين تا كي تو میرے پریشان ہے با گوشتا ہم ترا ہمیں واسطہ بچا رہا تھا اگر دیوال تھی سرا بیک اپ پیتے تو میرے شہید بے کم بہمان لوٹا تو شہید بے شہرے میں نے دوستا منافق ہمیں ڈولا بری بری طرح کے نصیحت کا او گیشتر میں نے دوستا میں تو کا کائن تھی میں بلوچانی تو کا پا قومیت ناما احسن پا بلوچ قومی ناما کہ ماروتی قوم دوست بھی قومی ابر کا ودرستم تي كومني دوست بي اگما يكي بگندي میں قوم بوما استاتا میں قوم بارا ابرے مر دوست بھی نا میں ہم دا چ کہتے آتي نصیحت واسطہ جواب نہیں تے شری واسطہ الوٹی ترت دینا چ دیر بکنتے الله سبحانه وتعالى فرمانيتي سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين الله محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبة كان جين قلت ايه پیغمبر بطرس چا الله وخبردار بي چا كافران ومنافقان كافران ومنافقان ابرا مگر الله كيا وش گئی محمد صلى الله عليه وسلم گڑا منی دوستان شبابا خاص کر شبابا من گوش گیا سنبھالے اتارا سنبھالے منی دوستان والله منی دوستان منا یک شمه واسطے ایک مزرین دوستی ہستے میں ابرا کن گیا دل تو کاچی والله منی دوستا ما گندا من بلوچان تو کا بعض کوشش کریں گے کہ خرابی بھی آرنتے لیکن کامیاب نہ ان شاء اللہ میں بلوچ دیندار مردمی میں بلوچ ہوتی دین سرا عزتیں وتی دین دوستی ہستے نے ان شاء اللہ کامیاب نہ ان چیزا اور دومی چیز منی دوستا اولی چیز مگو ابرا مگرتے دومی چیز دوستی مکنے منافقان کو دوستی مکہ چیتے دین دشمنے شبابا نوجوانا کماشا اتش دین دشمنی اما دین کے اللہ ترى داتا اما دین اللہ کے تر بچارین تا ات دین دشمنی او اختلاف مبے یک چیز میں دوسرے ایک واجب ہے کہ ہمشی دوست آئے مدارے او اختلاف مبے وتموتا مثال ہنی یک مرد مازانت کے منافقی صفات مازانے کے منافقی لختی وشان نہ پروانی شیخ شر مردی دوستی کنے لختی وشان نہ دوستی نہ چی اختلاف بھائی میں ابر یکی بھی اے منافقی میں دین دشمنی خلاص الله سبحانه وتعالى فرمانيته فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا الله فرماني وقت چیش ما اختلاف دو جماعته منافقان باريا وقت اتغلتگان اي وقت الله تغلين تگان وتي كتگين كارا تغلتگان چ دين اسلام
मुनाफिक बीतगा ए ठगलतगा होते अमाना ची गद्दार बीतगा ची शमा इख्तिलाफ है गुश्ते दो जमाअतें की गुश्ते दोस्ती दारे की गुश्ते दोस्ती नदारे या की गुश्ते नशर्री मर्द की गुश्ते शर्री मर्द नहीं ए मुनाफिकी यलु कने होते अबरा यक बकने खलास من دوستا واجبي ما شو مسرا